Hello, Zomi Zolan Voice TV Awareness Program Pan Hong Wakung. Kay kamin khan pi hi. Tuni ikikup ding tulu pen thungai ba chi tulu to thu to kikup ni. Mihing khat le khat ki kal adiak diak khang no le ulian ki kala ngai sut zia mu zia ki bang lo thei. Aidin mun pan aman pen zong ki sakha thei tak hi hang. Khang no le ulian pen ikhan hiat hunte hong ki khel to ahi ma bangin ikhan hiat na kho hun kim le pam chi te zong ki bang lo hi tua hang ma in imu zia ingai sut na te zong ki bang lo the hi in kwan sunga kum atam pen te ki khel hak pen the hi bahang ki khel hak hiam adiak diaka in kwan pi te hoi tak amakai zo in kwan makai te pen ki khel hak ma hi amau pen hamsat na tampi nok to towa tua chiang atung u ahi manin amau khen tat na te pen tampi man to chi anun tang na wa ki thei to u hi tua chiang aman pen mai lama zong aman den ding ki sakha thei u hi tu lai taka khang no te zong asot lowa na in kwan sunga kum tampen hi kha thei ding hiu te ulian din mun atung ding khat ihi manin lungsim pumpi gamtat luhek zia tampi kigin khol ding hong kisam ma ding hi man le man lo pen isep hiat hit te akithei pan nam ahi manin pasian lo ngal adang te in thei khol lo ihi manin aki mo bek ki hiding hi ulian hi le khang no hi le akwa machiat ihi thuni te hong gen ding thu mei let nei zo le hang akul banga ki gam ta zo deu ding hi number khat na a mi thu gen ngai sang ni naw pang no khatin pa a hi ke le nu a chi thei tu nga nang zong pa o nu o nak chi thei lua hi te a hi hang tua naw pang no chi pen ngai sakin siam si chia khut na bet pi in tua naw pang no khan to nang le nang lung sim akisam banga kiniam hiat na ding hong hu ma ding hi hi tebel ken ka thei sa hi ken kanok sa hi chilowin hong khang hia asin tom naw pang khang no khati thugen pen ingai siam ipa toy siam na in khat le khat ki zop na hong hoi sakhi lungsim hong pi ching sak sem hi khang no ulian ki gomin mai lam hoi hong lam to khom sak hi number ni na a thugen te din mun pan ngai sut sak ni ineu lai ulian ten thu again chang tua chi zo de ule ichi hun tampi om hi en tun ulian i hi te tua mangil ke ni again khem pe khang no te mu na pan nadik hin lo ding hi i khan khiat na ki bang lo hi khang no te to mu dan san dan akibat lo simin mo sak pa ke ni tua ma bangin tu lai khang no te in zong ulian ten thu again chang amau din mun pan bang achitam chi ngai sut sang ni en tua din mun itun te igam tat zia ding tua kipan gel khol chiam te khol ni ulian ten hun khat lain keizong khang no khat ka hingeya tua hun lain keisang a uzote thugen khem peu dik ka sa hiam ka sang siam hiam chi ki ngai sun ni khang no ten a hi le zong ulian te thugen ingai sak chiangin amau mun pan ngai sut sakin ngai siam ni ulian ten amau tua khak thu te tungpan again hiat u a hi manin tua thu te pan khang no ten isin thei ding thu tampi om ding hi hun khat chiang keizong tua muna atung ding khat ka hi te tu lai dik kasak le dik kasak lo bang te hiam tua hun chiang a ding lung sim puak zia bang teng kigin huai hiam chi te ngai sut khol huai ma hi atunga thumei le te phok den leng khat le khat kitel khial na kisan khial na hong tom sem dinga
akul le akisam banga ikikhel thei na ding hong hu zo ding hi tua kipan zo mi ten zong khatna a mi thugen ngai sang ni na a thugen te din mun pan ngai sut sang ni lungdam Zolan Voice TV Awareness Program pan ke kamin khan bi hi mai kala ki muking ni